Ndagira ngo muri kano kanya twihuse cyane ni nyuma yuko rwose mu gitondo cyo kuri uyu munsi Goma hagabwe igitero simusiga n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigasiga gihitanye Umufaransakazi. Ariko kandi ndagira ngo muri kano kanya twihuse cyane tugaruke kuri iri tangazo rikomeye cyane nyuma y'icyo gitero ryasohowe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Ni itangazo rishimangira neza cyane ko rwose bifatanyije n'umuryango w'uyu Umufaransakazi wasize ubuzima, ariko kandi bakongera kugira amagambo yandi batangaza. Ni kuri rihangana riri hagati ya FCM 23 ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Muri iri tangazo byose turaza kugenda tubisangamo, ndetse turaza no gukomoza cyane rwose ku byavuzwe na perezida Emmanuel Macron gusa, ariko kandi turaza no kongera gukomoza kuri kino gitero simusiga cyagabwe mu gitondo cyo kuri uyu munsi kigasiga rwose kitagize ikintu na gitoya kigeze uretse kwica uyu nguyu wakoreraga UNICEF, ndetse bikanasiga rwose umutwe FCM 23 ugize guhungabana gukomeye cyane. Bikanagendera nuko rwose Alliance Free Congo M23 noneho nta muntu wayo wigeze ugigenderamo, bigendanye nuko cyagabwe ku nyubako imwe yonyine. Inyubako byari byizwe neza cyane ko rwose ngiraramo cyangwa se ibamo bamwe mu bayobozi bakuru ba FCM 23. Ni cyane cyane ko rwose byatangajwe ko ngo cyari kiri kwibasira General Sultan Emmanuel Makenga, bavuga ko rwose bashaka gukura mu nzira kugira ngo bace burundu imbaraga za FCM 23. Ndaza kukwibutsa ko ubwo n'ubundi ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri 2013 ryatsindagawe umutwe wa FCM 23. General Sultan Makenga nawe yari ari muri aba barwanyi bari bahanganye na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bikanagendana nuko rwose atigeze ava ku izima. Yakomeje kugenda anama gukomeza kurwanira abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeza kugenda barenganwa ku rwego rukomeye cyane. Ndagira ngo muri kano kanya ntizimbye amagambo rero mbanze nkwinjiza muri itangazo rya perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Reka ntizimbye amagambo tugaruke mu kanya gato twinjira muri iyi nkuru ku buryo burambuye. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko rwose Ubufaransa bwifatanyije n'umuryango abari hafi ye n'abakoranaga n'Umufaransakazi wakoreraga UNICEF wiciwe mu mujyi wa Goma ni ku bitero byari bigabwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa FCM 23 watangaje ko abantu batatu barimo Karine Buise bishwe n'igitero cya drone mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa gatatu. Abandi babiri bapfuye nibigeze batangazwa. UNICEF ntacyo yari yatangaza ko kwicwa ry'uwo mukozi wayo, gusa mu butumwa bwe Macron yavuze ko rwose asaba kubaha uburenganzira bw'abantu bari muri kariya gace, ndetse no guhagurukira iki kibazo gikomeje, bakanahagurukira gutabara ubuzima bw'abantu bakomeje kugenda baba inzirakarengane mu bitero bikomeje kugenda bigabwa hagati ya FCM 23 ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Emmanuel Macron ari mu bategetsi ba mbere bagerageje ubuhuza muri 2022 nyuma y'amezi iyi ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gutangira. Ni nyuma y'uko nkuko nayimaze kubikubwira ubwo FCM 23 yatsindwaga muri 2013 igahungira mu mashyamba, yongeye kwisuganya ikongera gutangiza urugamba muri 2021. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yagerageje kongera kugira ubuhuza azana muri ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo rwose nta kintu na gito yabyigeze bitanga. Kuri ubu ngubu rwose yatangaje ko ababajwe cyane n'uyu muturage w'Ubufaransa wiciwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko bino bitero bitubahirije na gato uburenganzira bw'ikiremwa n'umuntu. Asaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na FCM 23 kongera kwicara bagatekereza neza, bagakomeza kureka gutikiza ubuzima bw'abaturage bakomeje kugenda baba inzirakarengane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyamara kandi bari kugenda bagwa mu bitero bidafite aho bihuriye na gatoya rwose n'ukuri guhari. Alliance Free Congo M23 yatangaje ko icyo gitero cyagabwe i Goma uyu munsi ari ikindi kimenyetso cyo kurenga ku masezerano y'agahenge ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. BBC yasabye igisirikare cya FARDC kuvuga ku gitero cy'uyu munsi i Goma, ariko nta kintu na gitoya yari yigeze igitangariza nk'uko amakuru ndi gukesha ikinyamakuru cyitwa BBC yabivuze. Gusa turakomeza kugenda natwe tugerageza kubashakira andi makuru agiye atandukanye acukumbuye neza cyane kuri iki gitero cya Goma, ariko kandi nta makuru menshi cyane muzakomeza kugenda mubona 5 kuri 5 muri rusange. Biranagendana nuko rwose leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ubwayo ikomeje kugenda ivuga ko rwose ubwayo izakomeza kugenda ishaka uburyo yigarurira ibice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kabone niyo byazanyura mu nzira y'imirwano cyangwa se y'intambara, nubwo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kugenda ijijisha amahanga ivuga ko ikomeje kugenda ishyigikira inzira y'ibiganiro. Ndagira ngo muri kano kanya twihuse cyane tuhongere twerekeze mu ntambara y'umurasirazuba bwo hagati. Ni intambara imaze igihe iri guhanganisha Iran ndetse na Israel. Ni amakuru menshi cyane akomeje kugenda asohoka muri iyi ntambara. Ndagira ngo muri kano kanya mbibutse ko rwose umutegetsi w'ikirenga wa Iran yitwa Mojtaba Khamenei akaba ameze neza cyane rwose, bigendanye nuko rwose Israel nayo yari yavuze ko ishaka kumwivugana, ndetse bikaba byanatangajwe ko hari andi makuru yagiye amenyekana avuga ko yaba yakomeretse cyangwa se yaba yanapfuye bitewe n'ibitero ngo leta zunze ubumwe za Amerika zongeye kugaba kuri Iran. Ariko kandi amakuru aremeza neza cyane ko rwose umutegetsi w'ikirenga wa Iran ameze neza cyane. Umutegetsi w'ikirenga wa Iran mushyashya wa Mojtaba Khamenei ameze neza cyane, nubwo hari amakuru yavugaga ko rwose ngo yakomeretse nk'uko bivugwa n'umuhungu wa perezida wa Iran
Iran Masoud Pezeshkian. Youssef Pezeshkian yanditse kuri Telegram ko yumvise amakuru avuga ko Khamenei yakomeretse. Yagize ati nabajije abagenzi benshi baronse amakuru ajyanye n'ibi ngibi maze bambwira bati ko bw'ineza y'Imana ameze neza kandi nta kibazo na kimwe gihari, nubwo n'ubundi yari yabanje gutangaza ko Khamenei Mojtaba yaba yakomeretse. Mojtaba Khamenei ntaravuga ijambo na rimwe cyangwa se ngo ajyaboneke na rimwe ku mugaragaro kuva agizwe umuyobozi w'ikirenga wa Iran ku mugoroba wo kuri w'icyumweru, ariko kandi amakuru aremeza neza cyane ko rwose ngo ari we uri inyuma y'ibitero bikomeje kugenda bigabwa muri Israel ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku birindiro byose bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri ako karere, ariko kandi bikanagendera no ko rwose nta kintu na kimwe we ubwe yari yatangaza. Akaba ari naho bahereye bavuga ko rwose ngo ibitero byo mu rukerera rushyira iki gitondo byagabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel kuri Iran ngo bishobora kuba byatumye akomereka. Abategetsi ba Iran ndetse na Israel nta kintu na kimwe bigeze bavuga kuba ngo yaba afite ikibazo na kimwe kigendanye n'ubuzima n'ubundi, ariko kandi bikaba bizwi neza cyane ko rwose bagize agashya bakora muri Iran bagira ibyo batangaza bigendanye n'ubuzima bwa bimwe mu bayobozi bakuru ba Iran bavuga ko bakomeje kugenda bahangana nabo ku rwego rukomeye cyane. Igihugu cya Iran kandi nacyo kimaze iminsi kiri gusubiza ku rwego rukomeye cyane ibitero bya leta ya Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ko rwose nk'ubu ngubu ibitero ndetse n'ubuhererekane bikomeje cyane muri Tel Aviv ndetse bikaba binakomeje mu karere k'uburasirazuba bwo hagati hari ibirindiro byose bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikaba binavuga ko rwose hari n'amadrone amwe n'amwe akomeje kugenda ashwanyaguza ku rwego rukomeye cyane radari zimwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi byose bikaba bivugwa ko uyu nguyu Mojtaba Khamenei umuyobozi w'ikirenga wa Iran mushyashya ari we ubiri inyuma, nubwo ngo atari yagaragara mu ruhame ngo agire icyo avuga na gatoya.